Any abusiafo na Attention TV so ne mu bibia akwaba eba Attention TV na ye kasa Attention TV na ye kasa we inspire you more. The corner show so ana edunu nim say the corner show so the and some wo ho ye bobo hu ni aka ho asem. Ye wi ana ye Sunday wo favorite artist na artist bia won sheda nim no ho asem no ye dey atawo to na ye bonus na aka ne say fala na dey abro. Owo the corner show eso. Ghana ha no mu say ye de papa Ghana ha. Ghana ye de anka Ghana anya de anka oyili timi kobo ni kunu asoma radio station le no ebetwe mu na ne Mr Logic asanso den sembi abetutu dwa Ghana ha no mu say akoye say ye kasa dodo Mr Logic na ka nyam na meka Ghana ha ye kasa dodo adentina ye say artists a won wagidin ana say momu edru level bi na artists almost one bana ye can upcoming artists no omo ye se omo collab omo ni omo ye collabo a na akwa se Ghana for the obeje akola na shine we watchom obeje akola aya Ghana for Mr Logic se mo kasa me de mo nchemu ebebro insem be break kan we hu ana the corner show so and then me akosia sparkles me de ebesomo ewo Attention TV so one hour sama sne University Foundation bro nya be achede no hwe bebia Odi Ashaka University Foundation na for achede no ekosom wo ma ubenya no 054-8302-985 054-8302-985 na won taade no mpabwa ne girlfriend ho nyema na obeto no o ma ne ho nyema na obeto no nku se me na bibia obeto no na for ni ekopie mu ewo Ablekuma Agape Tarazo ho udru ha na obehu se dan fefe bi nesi ho ya chiro anim na Tees Boutique and Cosmetic odu ho so na opa bia obenya ewo ho no obenya no ewo 0242631620 0242631620 the corner show esunye mi twa me ho aba eni nkomo no ebe hyehyese na ebusiafo mo bibia kwa aba meda se papa yese onya abre enya otwen e de twem gigigi wakonyamu na o se the corner show so ne de nsam no emu ye jejeje papa yie na zana na meka no Mr Logic e de nsam bia beto edwa se Ghana for ya mo kasa dodo encha ye bia na Burna Boy any Black Sherif e de remix of Second Sermon aba out then Ghana for start kasa ana Burna Boy obeji Black Sherif ni shine ana Burna Boy Mr Logic say na Ghana format na sekra due hu say Burna Boy no ono kro onya hwe free sa remix oni Burna Black Sherif ya yo ono onya hwe yo ade an say oboa Black Sherif ono no Burna Boy ono agini din da intenya fo na obeka say me ko jimi din remix am ne Black Sherif ya fo na be jimi din da na smo hu ni say Burna Boy enya mfaso bi efim na nso Black Sherif ana ebeji din afa ho because oni obi a wagidin dida wo industry ni mu ana yesa collabo no ana enyom no so etwene papa peye Black Sherif ka betimi akwa akopie mu Nigeria obetwende wo Nigeria nti Ghana fo amon ka se Burna Boy benya ho mfaso no onya hwe eho ana ode sa kodese be ye enfato ho ede to Burna Boy ene Black Sherif fo ya tie memu ha se na sa kodese me de magimi de me de na Jimmy Dean we and say no upcoming for from upcoming artists omo na mebo omo ye wa ha no ni bebre aye collabo na sen oni sifa aye collabo ni ba out Ghana force ye ko hu ya ye kasa se sa kodie wo de sa de wunjaida de bia enkole ye omo be omo no mo be omo shine na ya opesa woje na koye se udidi omo hu bi na ye boss fa na de se ntimi nja sa kodie woni abebo sefa featuring sa kodie na te se udin na o just say Ghana foi ya mo pause kra now so ya mo nsheda ni ekomu eno ana ndem wo entertainment pandit e wa ha say oba pa actual part e wa ha say maybe san say na oba pa oni Mr Logic ya adwen say ya na ye celebrate say ni mo dada o magidini omo ni upcoming foi bi ye collabo a omo ji omo din anasa omo ji omo din oni omo ye actual oba part ma pa ba let's say Nyame adumo na wonso e. Did you say bia e boko de?
Oh, bibi abako. Na kokwansa no za otitibi ana ontibi. Oh, ebi ba line. Sa. Na ndem misa logic ka se ya Ghana for ya tai kasa do se na medi kan chire mu no. Afa se upcoming artist no ye ni mo modare no magye omudin o de sakode eye fato ho e ma Burna Boy ni Black Sherif mo remix semo no mo de buy second semo no mo de buy. Oh yeah, yes say ya Ghana for kasa sakode di upcoming artist for no ho. Oni ne ya adwen ana se fa bi no. Oni ne nya adwen. Yo akosia di kan no meda Attention TV ashefo nyina asese abibia no omo hye Attention TV mene ne ya adwene efise ono de onye pesem kunya se ono no nimde a owo no ode be hye ne ho. Okay. Nti ono de o se nimde kakra na owo no Yes akode. Yes akode no upcomers na omo ba no afi na omo ba music industry ni mu obeboa omo ama omo so di omo ye no omo timi aba system ni mu ama obi ate ne nka I think say best thing but part who say akwes me artist ma Jimmy din awie na baso no am feature wa o ye den ye bebe mi din e no so say opportunity kakra wo because me be feature na me ye collabo a ye den a ye bo wudin e bebo mi din tin who say opportunity kakra bi wo opportunity be wo mu if you say yambo ye o say ye bo wudin nti ye bo wudin a eno no ebe ma wanya sa opportunity ni say won so say any say na won so ye dia ni a support say omo ba no nti anka Ghana Frank e betime any say bia ye artist ye omajo mudin ni de omo ye collaborate with upcoming for na anka ye mo mudin e de be hu omo video ala o dabi say bo mudin kwa na e chiro mudin kwa na atese obehweka na artist ka watwem kakra ye sese ni ye mbo ni din ba nya wa baso no ana ye boni den ti be hu oni ni yes akolabo ni babo na enu na ha Ghana fo no because on say Ghana fo na ebi mu wo ha nimde na owo na nke wo so ode be bua youth na mo bana wa omo so o ma shine no obeka say oh se me de bua na obe den obeba be ye better say me yes nti omo nye nti owo idea bi wo ho na so o so on fan bua youth ni mpo na onye which is very bad. Intermediate, their sack or their idea before so fun. They said they be only cap coming out for you. Yes, Sana can say a bano. Say Ghana has and car or be a ye be na say afina all bad. One so nim dear cacao one. Now the idea would they are supporting a mono so it's me. Aye, said your person obey no. Now about party engine as a most name class and purpose. Maybe so yeah. Play ni be bad you can say cinema you can say your movies and your stage play and your premiere of cinema no oh movie bia ma waka sa we dey me nyanka me ko so ticket ni boy din da yes me who be Mumbai edinu na ISM we can say movie dey me makohwe pa makohwe na so tickets no di tickets ni boy din tin nko me boa and then there na playwright ba ko ka say Ghana fue apart from movies ni obi be a friend no playwright yes stage act you can stage act ma and there o kotna ho no ehu seligali mu ehu na ma mu no mu jina ho no mu ye bibia nka wo say omo record no we no chile mu aka say Ghana fue ye de ye ka say mo beto ticket em be hwe movies aya monto na den sa ye ya na ya boka na so playwright here na say stage player ye be ye play we ba ko kra ne nam 10,000 not 100 million na won ye ne nam enti Ghana fue na ticket mo beto na oba part me won say me be sha se me sa no na stay o ka kire say communal o ka kire say yembe to ticket na ticket no ne boy de no be de ne nini asem no akosia enti me de ameka kire no ni say ticket no odo mbetimi aye de na so omufa omu hu se de mbesi aye na ebe
ebe kofam yes ebe kofam ama yen so aye ni bi no ya den se bibi saani a yen se ebetimi aye den ababi se ba se ticket no ni boy di sisi ana ya aye ni bi no ye besi den na yakọ I'm going to movies baby or higher perception. About who number could be a first, second, third show. I don't know when enough ramble. Na ye DJ e husika. Na sika yin so ticket no ni body din mi pe bi ahakra na mitimi ko. Anu ko bo besia. Oh. Enye ntia o se omunye den. Omo te so. Omo ma price na e kofi. Se de be ya omo ntimi. Omo ni sika ni na ometimi akoshe bi. Okay. Na yemfa story bako en we are Rocky Dawuni. Rocky Dawuni e de ensem betu just say, "Hey, Ghana free akoye se na me reggae style reggae na mebo na so say ba reggae shows ni DJs amubo reggae as a mental ntemenyum na we no ni presenter bako interview na ina say Rocky Dawuni our Grammy Academy hobby nominees yo ka ho bi na we no also the adesede ama DJs any presenters are wo hosti reggae shows catch on say oh we dey media adesede na etumo ni papa monim say academy ho na me wo no enye easy sa enye easy say makodru academy ho na wo academy ni mu kra so ko enye easy e wo say nyoma wo ye no omo be monitor wo say social media ana ye use omo be monitor wo e wo social media so ne se na e be bo nyom se na woman ya na so crofo ankasa asonyum ni mu we na o ka che Ghana for say Ghana for me dem sedem papa ye ya mo ndi machi e wo social media nyoma mo ye no na musumu mumfa kwan bi so na musumu nkebi mame na academy for ne hwa o mahu se oh we Rocky Dawuni me bo me hu modern papa eye de we na mpese me bisa oba part Rocky Dawuni ye na nominees of Grammy ni bae no list na e bae me hu se oka ho bi na mi se onu ankasa e de adesede ba beto presenters ni DJs for nim se ya mo bo me nyum mame ana I'm self-finance. If you say, Cecilia, no say, a mom boy reggae in a quasi or matter theatre. Inti, Nancy, so reggae you match it. As one bow, by someone hated to say, Safra Denny, a phone. Said, yes. Inti our right son, no say, or Barbon thing. No Becca say, I was say, presenters or move on in man. Now on no so the shine. And the waffle with the and your bonnet. Oh, and your bonnet. But I'm young Ghana funky. I was here because nominees they buy you be any more form when I be home to maybe who say any quite tell but say any young boy my young more. And I content what the banana and a penny. A crown I was say or more bonding you ni man. Then the way will be a better income. Now, what's any dear? Yanti ni nyumu die. Nti wa ka ni say no ye bo a afi de ma dwebe ba so. Na me follow no. Yes. Say we Rocky Dawuni. Yes. Nenyo. Ana ebusiafo ye de ewie dia na sna da ne da me de ma ofofo lefo no. Me de artist ba ko honsem ana ebetu dwa amawo. Sa artist yi ne label owo Afro Roots. You on the 22nd of January 1969. 22nd of January 1969. Tema Ghana Hanum ya. Nejuma ye any musician, any activist. Ne website me betu dra later. Mini pay Ghana Hanum say na and some obeshe ne nyom to ase no. Okobe bi kakra. Mane kote say military band. Tunyum na nyoma wotu no wotu Bob Marley nyomba akwa Bob Marley ba nyomba akwa ye Michelle Camp na ewo Michelle Camp na omoto na ho no tans na kas na Bob Marley nyoma mu boy kra se me kwa metimi atu bia kra ma na broso ana ho no se ela misimi kofi a beat se me akase be hu beat so se reggae ya ba ko pe Yes. Tana na ntone upeja online ba ko sana na ntone na wiem na witinu so on wine sa nipa ya meka ne ho asemi a record 7 full length of albums
7 full length of albums na embo albums ni bi so with the movement in 1996 Crusade and over 1998 and a sound Book of Changes and over 2005 and a Awakening and also about 2001 and a Hymns for the Rebel Soul and also about 2010. There were Branches of the Same Tree and also about 2015 and there were Beats of Zion and also about 2019. Sa enipa ya meka ne ho asem yi in 2019 so ono ankasa release a new single Modern Man owonwum bebre currently our Grammy Academy mu a we nominee for Grammys Award ai nipa ya meka ne ho asem ye nche bia ne ka ne ho asem nipa meka ne ho asem sisia Rocky Dawuni and Rocky Dawuni ho asem and the bro ye catch us say ye won 22nd of January 1996 or ye musician and ye musician kwano ye sanse activate our albums back full length and ye half and ye quarter 7 poly 7 nyoma be say now on oshene nyom to ase bro call Michelle Campo who say military for creative to nyom dia na me a yakopon bo me nko a menye hwi tell me so metimi ato nyom bi honom ana odi ehun say metimi ato nyom pa yama me nkrofo enso ensa akebi ewusia for aha ana ye the corner show the season is there e ka the corner show there one corner zema wa drink crown naso no eno ana ye twe wa dwen eko esiso na meda obibia as said da wata echema ye the corner show and the brom fefe ne wa eya also follow the corner show so asida kese pa enko oba part na as pa said da ojoin me e studio sa ema ye bobo nsemba kuminu ho e studio ho Attention TV there you see we inspire you more the corner show me din ane akosias akos na monitia monition